Ngavula iBhayibheli yami, ngaqala ngavula ku John chapter 10 verse 10. Batshela ukuthi isela libuye ukutshontsha lo ukubhidlisa lo ukutshontsha ukubulala lo ukubhidlisa. Ngavula futhi the book of Lamentations chapter 5 verse 7 ethi okhokho bethu abasekho. Ngangicasisa nje. So ngisakhuluma laphana udadewethu wabesethi hayi futhi uqeda isikhathi. Waste isikhathi sakho, mina indoda angisayifuni ngoba isenhlukumeze for a long time. So ngathi hayi antsho ngilinika ithuba lokukhuluma, lakhuluma nonke. Sekuyimi engikhulumayo manje. Ngisakhuluma laphana uSibari wasukuma lo Lakhe. Wahle wakhipha isibhamu ku West lana. Ekhipha isibhamu ku West lapha, wahle wasikhokha. Wamshaya uhlamvu olu-1 udadewethu. Eshaya uhlamvu olu-1 umfana lo uFred wahle wayeqa esofeni lapha waphuma esivalo wabaleka. Washaya twin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2. Wabuyela ngoLakhe washaya udadewethu twin sister lo uhlamvu lwesi-2. Eqeda ukushaya twin sister wakhe wabekhomba kulo kunkosikazi wami mina. So lapho kwajema khona isibhamu wazama ukusikhokha sisala. Unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima. Mina lokhu namandla ngangingasenawo. Lokhu ngihleze esofeni laphana. Then bagijimisana ecorridor lana. Bagijimisana ecorridor lapha. Wabuye lo nkosikazi wami but akakhonanga ukumbamba. Wazoncedwa ngomunye umama ohlala khona apha eduze ngoba laba abaseduze babesala ukuthi engene endlini sithi yasibulalisa. Then wazoncedwa ngomunye umama wayekhuphuka ngama steps. Nguye wahamba wayemfihla endlini yakhe.